Nagabenta ke khubor paman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Dong katahan pila mi ban pensingan ya seng kejongi ku mengilai keren nanti preng kami jeng keren gila batai ki pulet ba ni ibu kawi kita kejikili balai bala kem mi kita khar menjuput pau kerteng redam ni ya kata nak kalian juki pulet hanti sora ki ombak nak kalian juki kim sim la pen pau kan no kerteng Henry kadai nak kalian joka board district sa SP office sa Shillong. Lingba kani ka keluar engkau berpatai. Sia borok ki pulet badan hapo sar Shillong. Ba kaan kalong kumju ya borok. Tetapi kita pergi kasih, pergi dekat pergi. Kajakasa ka kam kitrai. Kumju ru di ban patai. Ya ka kerteng juki tu kita khar kiba pila kam ha isyamati. Kam de ban no Shiliang shunuru. Badang ni syakamat. Da kalong takaya long Shillong kubdi kum kaseng ngi numan chu kum ngini kelenti banyak keren ngi cium dah kawai ke senjam minta kaski kum malak keren sama ribok nak kalian jok police department kila batai syai bagi kem yu mesa bu yu shan bagi dia kita kinong punya brio endai tang naka bagi suspek iki bagi dan bentah tang kajing suspek jongki Hendrik pen papat ciki media baki kidai kidong penyap ya kata ka ekai ngimla ban pediang ya nak kalian juki pulet kiong ba onda la dop toket la da kilap baki kini ki argu ki samla kimdan ki ita ki ekai baro nak kalian juki pulet hi ki pa kin pan map hakamat ki media nak kalian kaseng nak kapor Singapore ngijui babun sien ki para dekat ki ju syakam ki syap harap ki pulet ki syap bom ki syap tiet bagi sekiat di phobu Islam hari hadu mentah om judan menu balap sai nomor bakadai tang ki harap ki pulet ku pulet ni ko ban patai syai pi ka duty jong pi ka di ban pet ya ka syong suk syong san hendrai da ka pekam iki dekat jong keseng da ka kam iki dekat jong kajap benrio wat mod bakan don kata ka syong suk syong san hendai kan don betang kum kaseng ni aingu kedai ya pi barok ki pot ba kajingwan dekat jong pi kada aimen sim shu ingi kum mala jai kidiki armut ki samla ya karai ngin bu ha kakut bakan bishar bagi ngin yele ban pilat jamin no hi kini kisgi ban wan hendrai nang ni syakmat ngila kun tujur bagi pulet kim dei shu ban kam ye ki dekat jong isu tang hi klam dadong kono evidence tang ba suspek bagin kam ngi ta kum kaseng ngin mu alat bat nak kalian ki pulet kila kubur ya kata bangingit scam balada nang ni syakmat kidang ya kam ki dekat jongi sting senia kum kaseng nginum ala chu ngingin mi da kawai gasur pat ba om tang ha sora ri man ka sur Shillong aban ki district bodo kawai